Muthenya wa mothe ni anyitanire na anyiti itemi matiganite itemi ria kwarira mitaratara itiganite ari hamwe na gutigirira turia neme turia tuthiete na mbere na gutigirira ati Mukenya na makiria murimi wa macani ni akorwo akihatiririka na njira nene akiaria hingo ya kigomano giki kana akiaria hingo ya kigomano giki. Munini wa President Rigathi wa Gachagua ni atariria ati thirikari ya President William Ruto ni nyitetie muthiori kuona ati ikiro itiganite riu macani ni makoretwo makiamukirwo na njira ya kwagirira kuona ati githanagia bonathi ria riu arimi makoretwo makiamukira ni haicite guku kiro ya macani ikirikana gukorwo yabatirite kuma ciringi 41 githanagia 50 icigo itiganite. Riu ni atariria ati bara ya kuhurana na turia neme ndithirite manyitanira na anyiti itemi matiganite ni megutigirira ni mahukio ndoyo Bashia wa Mwanginera atariria riboti ino. Munini wa mutongoria wa bururi umwe na giikaro riria anene a macani kuria magucemania mucii gwake Karen guku Nairobi makiaririria uria mangiteithia murimi munini wa macani kuamukira mbeca njega na iria ciagiriire. Gachagua ni anireire kurika kwa marihi ma bonathi arimi othe a macani kuma riria macemanirie mwisho mwena wa Kericho. We gather here today to announce the final payment of bonuses to our smallholder farmers under the Kenya Tea Development Agency. It is one of the most important occasions for the over 750,000 smallholders as we celebrate the gains made since the Kericho Tea Subsector Stakeholders Conference in July this year. Ohoni ugire ni marakungwira gucoka kwa wigiririku sekta-ini ino ya macani toria thirikari ya Kenya Kwanza yeranire ciiraniro-ini ciao. We are proud that within 6 months. Haya, tugithina mbere ni ati na kimwe kwiro wa njuragano na makiria njuragano ya muramati